Saya ngomong sama kamu ya. Roh semua, sebenarnya kalau tidak ada saya, sebenarnya tidak bisa makan. Dan seluruh dunia, ya, sangat susah. Sangat susah. 因为中国人世界yang以色列很可憐我跟你講 you understand 很可憐 yang 人以色列8年人以色列鬧車了我講 OK 啦 you to go room mall shopping center 車這邊masih 車鬧車人masih 很 big 很世界 you understand 我鬧騙 you 鬧騙 you 中國去哪喊中國人出這邊來印尼人喊台灣 Mongolia Amerika 出這邊 Belanda Australia 鬧騙 you you understand now happy yang人 akong ama you yang Islam you understand kakek moyang kamu tidak bahagia tidak ada rasa seperti surga dan terkurung oke informasinya terima kasih